Kamu anak baru ya? Iya, Kak. Maaf ya. Kalau dipakainya buat hal-hal kayak begini sih boleh juga ya, refleks lo. Jangan mulai. Gue gak mulai apa-apa. You just help someone. Kenapa? Punya pengalaman sama panti asuhan? Enggak. Yaudah yuk masuk. Bakalan seru nih. Butuh sesuatu? Enggak. I think you do. Apa? Come on.